Salamak melambi kombongan masalo na puang. Dolo dio mai la umbasa ki kadan na puang matua lante melambi ito temo mai komita mas sambayang. Kipudi komisia ki pakala abi komi puang lante melambi ito temo bela nama masemi siapa kaboro omi. La urang ikan kadami kuasa pena masalo mi rondongkan puang. Denau pak naya tu kadami melambi ito temo mendadi kada balok lan katuangki lan puang Yesu kinai mas sambayang. Amin. Renungan Harian Toraya Senin 20 Juli 2020 lan mai Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Paapudian 130 kasera ayak misa sailako ayak anan. Kadanna puang mintu inan nani tongkon puang matua sia untandai angge maritik. Lulako pangalak sengo pak pudian na Daud. O puang mitaru mo sia mitandai mo. Mitandai tu diona torro kedekku sia mambela pa mitandai mi tulalan tangaku. Mi pelalan duka tu kalingkangku, bak tu kamatin doangku. Sia mitandai tu mintu tengkaku. Belana tae misa tu tongka dililaku, tu tang mi isan o puang. Mitandai mo tu tingayo bokokku, sia mi remek nak limami. Ia tu kapaisanan, ia to lendu namangayangku. Sia lendu mandalanna tangku lambi. Amin. Kombongan na puang ya tu panguluna pak basanta perenungan ya motu CCTV tontongki na pemanta. CCTV misa panggaraga tolino tu dipake ungkareai temai panggauran kadake lana pogau tau. Ia te apa ia te? Buddha dipake diolu inan nanai Buddha kaparaluan to Buddha. Susinna, pabere, kantoro, siabang, na senga anapa. Mataku tu taung pogau kakadakean kena tandai kumuaden te apa ia te di padio misa inan. Bela na mintu tu apa na pogau maadin ditiro sia ditandai. Kombongan na puang. Ia ke ia bangarite panggaraga tolinori dikataku umbau susi lako puang matua. Ma apakilala tu to maapudi lante paapudian 130 kasera kumua ia tu puang matua natandai siana tiro tu mintu una tae misa apa kabunian dio pentirona puang matua. Nakwalan pa abasanta ayat 2 selako ayat 5 mitandai tu torro kedekku mitandai tu lalan tanga aku mi pelalan tu kalingkangku bak tu kamatin doangku. Mitandai tu mintu tengkaku tae misa tu tongka dililaku tang mi isan o puang. Mitandai tu tingayo bokokku sia mi remek nak limami. Ia tu panggaraga tolino inang manasa kumua maangge sia Buddha tang palambi ina. Belana ia tu torro tolino tu unggaragai Buddha duka tang palambi ina. Apa? Ia tu puang matua. Tae nama angge tu kakuasanna. Ia tu puang matua. Nataru pentirona. Sia mintu apa dari lantelino natandai puang matua. Ia moto. Ana den sipatu mataku lako kalena ondong piraka. Lama taku ki umpoga itu mintu penggauran tang sipatu dio olona puang matua.
kombongan masalo na puang. Nenek tang manasa tumay lalan ladiola. Buda duka tumayagan dadi nenek tang di kapang. Naurungan nenek mo kimekutana kumua baatulan na tiro siya'y puang matua te mayagan dadi lako kaleta. Tapatongan ni kombongan kumua. Ia tu puang matua tae na belay maapakapa. Sangadin na tontong ki na pemaranga, tontong ki na tiro, tontong na taru tu katuanta. Mintu haagan, siya mintu inan na tiro puang matua. Podori kumua, kita te taun na, la tontong ki mengkaola, la tontong ki usorong katuanta. Dio, olo malabi na puang matua, na tontong tu puang makari tutu, si turu pa porayanna. Amen. May komita masambayang. Mitiro siya mitarru kan ni o puang. Kure sumanga tu kadami melambi ito temo. Umpakilalakan. Untundangkan. Kumua mintu apa dadilan katuangki. Mitiro siya mitarru puang. Kure sumanga. Masambayang kami melambi ito temo. Sambayangan te kombongan min de jemaat rama kama sei siapa kaboro ipuang ya tuma aku resumanga akan belanna ia te mintu taumi lan pa pasake mi puang kamu puang la pasake kan masolan asang kipas sambayangan tu kombongan tulan kamaramunan batang kale puang kamu la kamasei pakaboro i mintu pedampi, siya mintu keluarga tu urawati, kamasay siya pakaboro. Pakaboro itu Taumi, Pak John Budi, Ibu Tena, Ibu Mita sampai Payung, Mama Jimmy, Ibu Selfie, Pak Yohanes Sipi, Pak Prof TR Andi Lolo, na senga ana pa tu Taumi tu tangki pokada, puang kamu la pakaboroy, kamu la pamaleke. Kipas sambayangan tu kombongan mi lan pergumulan belana duka cita. O puang kamu laung kamasei kamu laun hiburi. Melambi ito temo kipas sambayangan. Si sola kombongan minderama ia tu Taumi Roko Masamba korban banjir bandang. Kamasei siapa kaboro ipuang denopa na lalu sulapa katuan na tontong na tiro kumua kamu puang tontong umpasake lan katuan na muy na lang kamapaadiran muy na lan aagan katuan tu na tingayo pasake tu aparenta pasake tu kombongan pasake tu masyarakat siya mintu Taumi tu perhatikan sang silurangki roko mama masamba ambek mama selan suruga ipasambayangan tu kombongan mi pamulai minggu kerja yang baru kamu puang la pasake tu malenam mengkarang kamu puang lontoi tu limanna kamu la pasake kombongan ondong piraka puang lang untingayo ite pandemi virus corona inde mangkasa semakin budah ada ikan puang kamasei ikan ni deno paki tontong penandai kaleki mi pasake tuto ma aparenta da toro sia mintu tuto terlibat lan putus itu rantai penyebaran virus corona o puang kamasei ikan mas solanasang pakaboro itu mintu kombongan perangikan ke masambayang kamelambi itu temo lan puang Yesu puang pelak bakasalangki. Amin.